Koji nego svoja? Znaš li da ovo nije srpski pozdrav nego ovoj? Tako je, Stefane, možete mi sad Bog pomoći. Very, very cold. Miki si koja ti je ladno, ve. Ovo se buđi rajesu, što me grejem. Ovdje kuda otidoš? Doći po stajlu, ovo ti svi da pijem pivo, nazve mali kod veće da se gledati. Ajde, 45 minuta imam. 45. Samo mi došlo vam gaz da vratim Drinki. A evo, ovdje se šta još ima. Pa kamioni sam još uđeli do hove, kada evo. Vemo je nešto snimam se pojave, vrati. Dobre. Sad dao sam bio za veom. Sada da ove čovjek. Ja sve to se pojavio. Samo što sam krenuo, ovdje me ožiče, kući sve, vidite vidje kući, vidite šta, on se dođe traktorom da mi povuče i izvolite me u levu stranu. Šta ja da radim? Naje po svog dana. A co? Govori ti dok je. Lili, Aske, pogledaj, da. Decu mu dajo ti tanko. Ovo je skočki bazen. To je skočki bazen. Snimam da ti pokažem. Baš imam mi pamet. Vidimo. Sad. Mnogo ladno, bre. Kako preživjeti na minut 40 stepeni, ovako, daj. Like sam. Da. Ili ti jednostavno lako, Miki dozvoli. Evo, opa! Ide ekipa, to je ta ekipa. Čekaj da ih dobližim. Ove, levo tebe, levo! Ivan, on ide tebe, levo. Bem te uso to ne kažeš, ja mislim nikad zovija. Konči me, daj mi. Lepo od njih što idu brzo, gledaj šta je brzo, ej. Fast, fast. Brzo. Very, very fast. Fast and excellent. Kaži traktor na engleski? Traktor. Traktor. Lagano. Ej, tako vidimo mi tako opet. Imate li krevet jaca da pripremite za ovog čovjeka? Imamo. Baš za ovako priliku. Minus koliko? 10 žive. Viš kako ima blica. Ima, kada da se kaži ima 120 metara zajedno. 1 metar zajedno? Da. Sada ne se ti dobiti. Frenki idio neko. Mislim mrzio otići di šutra. Hoće to me sve. Hoće li pli? Vidjeli ste pli? Vidi se kad Stefan utopo na kraju gluposti, ja ga snimam, vidi se. Vidi se ko je.
Aj tamo, čovjeka. Sam nas Miki će povedemo, brzo to pire, Miki, idi ovdje spore. Ne mogu izdržiti. Čekaj, ajde, izvunite ga často, da si. Ej, Miki. Daj mi 7 metra ima. Ne, 4,5 metra. Sam ti na 7 metra. Ovo je bolje si ga na 3,9 teke za 3 traktora nego... Svaki za sebe. Kupljuvana vlajča. Aj, a kreni to. Čekaj da nađemo Marku na kupu. Ej, nabije ruku ispod točak da se vidi da je u vas. Novo da već. Ej, da ga pređiku već. Da on ne moj. Aha! Koliko imaš? Ma ima bre. Onda možda napiše na Facebooku spisak ko je dao i ko nije dao i koliko je dao. I obrazloženje ko nije dao, zašto nije dao. Ej, kao vam je da? Pišemo, Dragan. Dobro. Nekako dajte mojem do garažu. Nikako su morali. Evo. Nije govi, čito čistimo sve pisora. Još neko imate li da kažete ko nije dao pare za čišćenje puta? Samo moje da se seti. Ja, staro ne ovo. A što ne možete proći ovdje? Kola? Kao je vrata kola. Mogu da ti treći za učenje. Ovo je malo ovamo. Malo neće, pide tamo. Ovo se damo na vez, znači ga. Trebalo s traktor da se ugazi na tam da vam nekoliko puti trebaju. Ovo je sad... Ja sam gušti nije dao pare. Koji? A znate li Ko nije dao što? pare? Obrazloženje. Nema sunce da se sunce. U njegovo vreme nije to svima para celo. Sada će stila zadruga s torpedom. Ele... Nosić bi čistio, ali ne znam gdje su traktori od drugih slučio. Kaj? Izjavite, gdje smo čuli? Na pitanje, Gorane, zašto Grubin Kruševac ne čisti selo? Kaže, ne znam gdje su traktori. Miki ima da izjavi jednu izjavu. A, je, begaj da ti je. On će dotočen, ne znam gdje. Ele... Ovo ja da vas pođem super jednu. Škola je super. Čisto da gleda tek Junka. Nek oni napravi problemi. Da. Evo i Vitor, kaj to mi gleda? Evo bi, ali nemam, brate, nemam. Kuće Vitor. Da li Prunić? Hoću, vrata, ne. Kad imam ti da. A kad si učica? Ja ću da odradim kod žabara. Kuda? Ću da odradim, gledaj. Pišaj Goran Žuđe. Baksuz nad baksuzi, on ko je? Ja to vam sve. Neki nije ovaj pogovaran ljudi dok su tu. Ja to vam pošalju. Ej, tu, stoten. Ole. Možete da da zapišem neko. Ajde, drugi. Možete nositi gledaš kako ti došli. Koji Kako ti došli? Stevaš go, na udu. Kako ti sanjaš? Ja, tu gdje su Crničani bili? Došli kod Božu da se greje. Kog? Božu. Majmu nije. Ja cijel dan ovdje se mrznem oni. Ne mrzi ti.
nije bemga, ja sam mogao da prođem. Ja se naviš, doma se naviš. Opni ga samo da vidimo kako će. Prijo, kako ćemo? Rođe ga ne po kamion. Rođe žile. Ko je? Ja sam se prihvaću da žile. Prvi. O, Dorote! ovako. Treba ni u jedan komad. U jedno prčani treba. Gledaj Mrko, gledaj šta mu radi? Gledaj. Ej, na retrovizor, brže. Drsko na stajlo. Ajo! Samo još u kamionu. Izbačen! Izbačen! Čekaj, stani! Onako su kući. Gledaj šta mu radi. Pušti ga više. Čisto više. Bati! U njivu koji ga ne! Bati ovi! Jebem ti muku, aj dok niko Ko me ovo zove, sad ću ga tepam ono da ti je na kuću da ga nema. On je? Da truka. Daj mi mu se jedni da ga skidam. Eći. Kažu mu... Dole bre! Dole! Milo ti! Ote u levo! Postaviti poruku. To je istekao i sto ponuda. Ništa ni druga ne šalje. Radi ovdje skupio, ej! Ovdje skupio da radi ovdje zadi. Idi, kako ga mu zadi? Tamo ide samo u levo! U levo gospodin, kako? Može zada. I u levo. Ripni dole da vidimo koliko je to mogu. Čekaj, ne znam da... Ej, prozi sad. Idem, super ver. Oj, za. Grupo imamo stvarno. Aj sad i njega da ga više koju. Stefane! A? Dobro, neće biti pomoći. Da iskoči u riku. Dođe da ugazi malo. Šta znam me dugo? Ne, ono
Hoće ga izvuče. On je ni okrenuo je van. Ne može, ja sam kurno. Ti svi da bi jasno imao prostor. Ajde, polak! Vali ga, boj, gdje je Zoran? Rađao! Čekaj, ne mori! Vali, ajde! Vali njega, ajde! Uvati ga, Žuman! Što je stao kako puta? Kada motam! Kada motam malo leži! Ovo on je mehanički ne može spokati. Lele. Javi! Daj ti otkuda stođi do mene. Kontra, 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 kontra! Ujamo, brate! Brati me! Će završiti? Mali me! Slušaj, će završiti to na Facebook izgleda? Ne, na YouTube. A na YouTube? Da, ono već raz sam... Mene ti prišite ono što sam... Da, Ne, ja sam pričao, nema brisanje, sve ide. I da hoćeš ne može. Tuto kompletno. To ide u paketu. Taj viš ko se zamaže? Vidiš? Da zašto li je bud bacimo dinu na drugu stranu ne može. Ja ti umrem od 9 budala. Idi dole, idi dole. 9 ne mogu. U gazenu puštaj se pedalo da se... Ja ne osjećam se. Meni mi uopće nije lagano sam... Stefane, kako to osjećaš? Ne osjećaš se. Ja osjećam se ovo ladno ruku. Dobro je da to osjećaš. Bolje da padne ovamo, da. Sutra će dajemo da snimamo mesto zlo. Nikako sleći gume. Pa sam morao sa tebi izvoliti. Gledaj ko je radio. Ovaj ludak. Treba šumtavi zone možda. Znaš što obrti skratati? Da, Bošo. Ja, Bože, Ovdje mu lijepo miru, ne za dušu za to. ej, glav pljuvno se radi za njega. Tebe da ga drži pravo, ej, pravo za mu drži. Čekaj! Čisti mi ovaj stegote, pregazi ga! Da možeš kola da prolazimo da li idemo u šanci! Ajde dole! Ajde pajte! Ovaj je ko će snimao. Pajte! Pajte! Znaš što je ovaj? To je taj rad, dobro. Znaš je ovaj što nisam jel? Ej, gledaj, to je taj rad, slušaj, koji su dio. Ja rekao da je da majko ide, će od tim napraviti. Ej, snimi dole, to je taj rad, to je taj rad. Da drček. Daj ključ onaj go lepaj. To sve stočkajeve, ovo sve mi stola. Sve. Daj ga skiramo u drugu. Hoćete kod sliku se. Ono nam je smeta. Tri. Kako radi? To. Aha. On sebi na svoj. Daj, pobratile. Internet kako radi? Ne, nešto se rozbih, haš, dete pa me. Ja me prešiš. Prmić se mene. I nešto me iskrca mi si oto kod pa. Teo sam ne. I došao naučnik sve da završi ovo. Što smo mi za 5 minuta.
Stvarno mi znamo ti me u snega prikaziš ovaj. Znači ti da jasno? Kako ti obej? Otprilike sajla kude? Aha, i kitu sam ukidala. Dave, a on ide gore. Dave, no problem. Dave. Idem sad. Idem sam šulio tu. A sam pokazao. Ripedal! Spivaj. Čika drago ne su. Spivaj. Spaljevo se. Ja ne znam da gasne.